Biyag ti tao. Si kakanutente diferensyalis. Iso asanta madda ni tanak. Wan nga ron, Tony. Manunatawan nga agdindin nata. Gumawan pa'y latanak ta. Naliday ti pagtagangan no kan anak. Pasensya ka no di ka maipaayan iti anak, Tony. Ngam adda pa'y solusyon dahit na. Mangampunta iti bilang tanga anak na. Jak kaya ti magtaripato iti uping kasal ang naggapukan niya. Kasano nga ron dahit na? Katjak mat makaanak. Ato ti pamuspusan halis. Please, mawatan na kumahalis. Sayang ti puli. Nujak makaanak. Tony. Magpili ka. Agbabayak. Kat sinaan kan. Wano mang puto takisi sa bali a babae. Ngam anak laang ti kasapulakan ko na. Panunutan timbagak. Alis. Madlaw ano upay ti asawa kanya. Anya ti aramida. Nakaumay ka mo, friend. Kan apay alimlimtag dagi tamanta. Adda problema, friend. Ay na, friend. Mabiglaan nga ro da. Kasigurado nga atigdog nga oras ti parang sarikan ka. Iso mangisagana ak iti pagsangwantang agsalita, friend. Guray ka, wan? Kat, umanugot ka. Asumapol iti sa bali apututan na. Diyak kayat asinaanak ti asawa. Iso nga ikarigatak nga aklunan ti kayat na mapasamak, friend. Alak, friend. Api nga. May tulad ng aramidan ti kasatsikan ka. Ay ayatag ti asawa, friend. Nakasagana ak nga agsakripisyo para iti pagragsakan na. Ala, manmanumit ti asawa kaskin ka, friend. Sana bale, taanak laang ti kasapulan na. Tanudyak umanukot. Panawan na. Kat agsapulan iti sabali apang isukatan na kanya. Ay na, tsak amo ti sawak iti dayta. Ngamtim ako nakat kastol, friend. Kasaritang tupa maminsan di asawa. Parang makonsensya kat masyankan ka. Siyempre, kasakit aramidin na. Alukuyam, ang mangampon kayo latan iti ubi nga ibilang yung anak yun. Amo kunti ugali ti asawa, friend. Noan niya timbagana, ison ti aramidan na. Saanan nga agbaliw ti pangadang na. Agyaw mo nagtamawatan na kalis. Mayayatan ka. Yung kasapulak ti anak. Sapay la kuma, takas tang agpaiso, Tony. Uwin ko nakmat. Ipasigurado kin ka rita. Kit, pasensya ka no ramidag ti kastoy ha. Wan, maawatan ka. Kit, tapnawan may bagbagang. Sigandag sapul iti babae. Ama ka ipaay kanyak iti anak. Wan, addaam mo. Padasa ka kontakan. Kat planuan taan na imbag ti aramidan ta. Tapno saan amabulilyaso. Hello, Insan Lenlen. Di mo't agsapsapol ka iti pagtrabaho, ham? Wan manang alis. Anda ka di mo mapangisal kam kanya? Kaya't mo tagkatulong? Wana. Ura niya trabaho manang. Basta nadalo sa trabaho. Kaya't mo dito'y balay? Wana. Idi pa'y lang ay pagbagak ng alaan na kababaunan nyo. Hindi mo magkayat. Kaya't ko itan, ta medyo busy ak iti trabaho, Lenlen. O sige manang. Kaano nga rin na umayak? Siga, no kaano ti kayat mo apa ng rugi? Mabalin mat nga inton bigatan no kayat mo. O sige. Umayak nga rin manang alis. Sige nga Rod, orayan ka. Bye. Kat, agluwas ka nga rod inton bigata na nakaw. Wana nang. Kala at mat ti panangayab ni insan mo kun ka. Di mat nakuna na ide, adi na kayat ti maadaan iti katulong. Kaya't namot itan nanang. Nagbaliw siguro ti pangadeng na Ala, agsingsingpet kan agan-anad ka nga rod ije balay danak ko. Wen nanang.
Urayan yun to tisweldok ta ipawit ko kada kayo. Ay na anak ko, ornungom kit ditiswildom. Tapno at damot kwartam. Tano pumanaw kanto ije balay da insan mau, at danto aramatem akwartam. Pag negosyom no iso, Basta mang tada kiti gastusan nyo diti balay, nanang. ay nasa anon. Awan paggastusak ditoy. Ado timulak anateng kan prutas. Basta ikararag ta adi kagsaksakit. Tapno awan ti paggastusan, anak ko. Addan ti kasinsin ko ije salas. Sikan ti makisarita kan ko na, Tony. Sige, Alice. Ipasig mo ti bagim kan ko na. Tapno maya si dagtirik na anakan ka. Wen, Alice. O may galinlen. Ta isurok da kita ramidam diti balay. Uwan manong Tony. Ngam sakbay na. Agmerinda ka ba? Nagluta kita pansit. Oh. Mangala ka niti platong. Wano, yalaan ka. Ket igauan ka lanlen. Ay, ala, saanan amanong? Nakababain man. Di kagbabain. Iruwang mong tibagin ti balay. Tabumalay ka matan dito eh. Ta saan akatulong ti pangibilbilangan megan ka. O di kat kamangkan ti pamilami. Agyamanak manong Tony. Len, ingka itod titwalya ni Manong mo at Tony. Aday jaban nyo. Nalipatan na nga inala titwalyana. Ha? Ala, Len, tauro-urayan na titwalyana. Sikan ati mangipan manang. Saan? Tanagapa kami. Ha? Diyak kaya't akasarita ti asawak. Alan, sikan ti mangipan, tarungarak. Diyak kaya't agtalinaag dito'y balay. Tamasursurunak iti panagrup-rupat ti asawak. Manang, Sige, mapanakon. ala. Kunaklano saan nga agap-apad ama ng alis kan manong Tony. Nasingpot damat ngagpadpada. Nga agap-apad agayam. Alice, friend, sumur ka. Hagyang na. Ay na. Pasensya ka no dito'y taagbalin nga istambayak kita, friend. Ha? Anong tet masawe? Friend, si Mang Puetan ti kasinsin ko manipod probinsya. Ay, oh, talaga? Kent? Pinanawak ida iti asawa kay Jabalay. Ay no, aging gaita. Diyak pa'y lama-imagine na panunutan no apay nga aramiento nyo tikasta. Di kay ka di makonsensya, friend. Mairaman pa'y di kasinsin mo. Kasinsin mo pa'y matngarol amis mo. Makonsensya. Nga mawan ti maaramida. Mas ruming baw ti panagayat ko iti asawa. Hay, tsak amo ken ka, Alice. Imbakak met ken ka idea panunuta maraimbag ti may papaniti dayta. Sakbay nga agdesisyon ka. Pinanunod ko, friend. Makaamuditan no anya ti sumaruno ang mapasamak. Manang Alice! Manong Tony! Mangantayon! Lucina, Lucina! Makamukay ti biyag mo! Apa yan, Manang? Awanan ba inday tang asawa? Nauma akong kenkwana. Rumuwarak man langan. Papanamanan! Mangantayo kumapay ah. Mangan kayon. Awan ganas ko amangan. Ha? Ala. Magantan Lenlen. Di mo ni kaskaso ni Manang mga alis. Sige, Manong. Manong Tony, agin inom ka manan iti arak. Nakaado ka manan iti ininom ah. Agtugawa Lenlen. Tado ti kahit kung nga i-open ken ka. Anya dayta, Manong? Amo mading ko. Saan kami na naragsakit itong galmay sa iti kasinsin mo? Kanayon nanti po nagapami. Kas makita man. Kanayon nga wan dito'y balay. Papapanan na nga ta. Magpapansiguro itayan ti lalaki na. Ha? Lalaki? Wen. Dakal ta atap ko. Nga da lalaki ti kasinsin mo. Iso kanayon na rumuan. Anya?
Nataramitak Lenlen. Kahit ko na sinahan ni Alice. Ken oras no. Kahit na ko na sinahan. Ala, pagsaritaan nyo ang nasaya at dayta, Manong. Saan ko maasina adagos ti ibagbagayo? Agsat ka man kiti, Lenlen. Eh, saanak nga gininom iti arak, Manong. Pasit lang. Oray may salabaso. Please. Di na ko mapahayan. Alan, Kwa, please, Lenlen. May salabote. sige basit lang Manong. Well, promise. Anya sila to yan ko. Manong Tony. Malakip ko tinapasama kiti Rabi. Bumangon ako na. Lenlen. Makaringgang ka man, Lenlen. Nabartig kay Terabi. Sorry Hindi ako malapdan direct na kay Terabi. Ada na pasama kiti nagbagatan ta. Apa yan na ramid taktikas chay Manong. Rumwara kung dito sila diyo. Ang mga nusumangpot ni Manang Alice. Saan nga gawit ay dyan? Iso di ka matanakan. Apa yan na pasamag tikas to'y Manong Tony. Di ka matanakan. Tanog bunga tinapasama kiti nagbagatan ta. Takderak. Di ka baybayan. Oh, Ampay, di ka ba agawin, Alice? Hoy, kasarsarita ka. Nagsangsangit ka matlatang. Apay nga, Ming, ang palubos mo tika si Jai nga aramidin kasawa. Sagita, agsangit-sangit ka. Nagsakit ti barokong ko, friend. Nagsakit. Ay, nako. Tsaka mo ka. Apay mo nga, Ming, ang tulok mo ti plano ti asawa. Apay. Ay, atak ti asawa. Ay. Iso anak kasagana ang nagsakripisyo. Kaya't ko ngagbalin na naragsak ti asawa. Kaya't ko amadaan iti anak ti asawa. Manang Alice, agawid ak kumapay. Ni, awan pailat makabulan mo dito'y balay. Nga magawid kan? Agsubli ak tumatlaang Manang. Naklailiwan ni Nanang. Kailiw ko nga una yan. Kalaat sa ti panagawid mo, Lenlen. Lenlen, kasarsarita ka. Kalaat ti panagawid mo ko na. Kailiw ko nga ni Nanang, Manang. Kaano nga rod nga agsubli ka? Inton maminsan matla bigat. Itulog ka na agawid, Lenlen. Ay, saan Manong? Amangan anya timako na ni Manang Alice. Awan bibiyang ni Alice kanyak, Lenlen. Iso di ka matanakan. Basta kuyugan ka agawid. Itulog kan. Makumikom ka din ni Alice, baraw. Saan yung akadwa nga imay? Well, hindi. Busy di trabaho na. Kinuyog ko ni Lenlen. Agkuyog kami matlang agsubli di balay. Ay katuan na. Mas daawak mat ngamin, tanagawid mat adagos. Mailiw sa. Well, nga ro, Dante. Kailiw na kayo ano. Maikawa siguro. Taitalaang manan ang maisina kanyak ti anak ko. Manong Tony, di na kun urayan tamaudi ak. Sumaruno ak to nga agsubli di balayo. Anya? Namnamaan ni Manang mga alis ti pa nagsublim adagos si Jibalay. Basta maudi ak. Iso nga umunakan nga agawid. Kano kang agsubli ijay balay da insan mo, anak ko?
Jak ag subli jayan nanang. Anya, apay ngay. Basta man jakon. Sumapulaklangan iti sabali a pagtrabahwak diti lugar tayo. Adda ka di kinaguram, wano di mo nagustuhan ije balayda. Awan, nanang. Basta nauma ako ni Jay. Alang arod, sikati makaam mo, anak ko. Makabulanan manipod pimanaw ni Lenlen dito balay. Ngam aging gayta, saanan ang nagsugli. Awaga ma. Kumusta? Nanyan ti kasasad na. Kanayon ko ateksan, ngam di nakrep-replyan. Pati awag ko, di nasungsongbatan. Imuran san di kasinsin mo. Kapiti na pasama ka, Alice. Ibagam tagpayso kanyak, Tony. Inayat mo ni Lenlen, wano saan. Anya ka din dito nga ipagbagam. Awan riknakin ko na. Amangan no natin nagmatan tirik ng kankwana, Tony. Dinto mapasamak din ta. Kan may isa. Gapoy ta arak. Iso ana iturad ko na rami ti kasday. Tony, Sapay ko mga rat. Tagbo nga tinapasama kiti nagbaytan mi Alice. Tapnod tam to anak ta. Kat sapay ko ma. Tamay bilang muntungat kaspud no anak ta anak ko, Alice. No kasta, awanin damag yung itinsan mo, Alice. awan, tadi na matsungbatan ti awag ko kankwana, friend. Ala, amangan mo't no kimuran di kasinsin mo. Wrong move sa nga min tinarami di asawa. Ala, kumusta tamangan mo't no nagbungan tinapasama kiti nagbaytanday tasawa. Friend, Anyat marik namnupod no ti atap ko. Maragsak ka di? diya ka mo, friend. Kasla maragsakan ang amalidayan. Ay, diya ka mo. Diyak mailadawan ti marikrik na. Ay, sa bagay, mawatan ka, friend. Orasin mo siguro ng asawa tagsaad itibiyang mo, talaga amariribukan. Nang runakit na iraman, di inosenta kasinsin mo. Makonsensya ka. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Iso atakdaran min nga agasawa da ito eh. Apay ngaglaladot ka, Lenlen. Idi pa'y lang na minsan akalma nakasta ka, anak ko. Awan gaganay gayam. Adda ka dirikrik na, Ne, anyat sangitam ay, Lenlen. Nakabasulak, nanang. Basol nga. Anyat kaya't masawan. Nakabasulak iti kasinsin ko. Kaniti na marsuwa, nanang. Apay nga min aya. Anyat ibagbagam anag basulam. Masikugak. Anya? Masikog? Sino tinakasikugkan ka? Ni Manong Tony, nanang. Anya? Apay anaaramid mo ti kasta anak ko. Amumat nga asawa ti kasinsin mo ni Tony. Ngam apay anak relasyon ka kan kwa na. Sana ka nakirelasyon kun kuha na, nanang. Gapu iti arak, iso anay lawan kami. Anya? Agbabawi ak no ape ang nagpartekak. Anya ti aramitag, nanang. Nagbunga ti panakailawan may ti asawa ti kasinsin ko. Kat kasano karot kay tangay. Anya laangan ti makuna ni Alice no maamuan na dayta. Diya ka mo ti aramitak, nanang. Mabutangak. Di ko maibagbagak ni Manang Alice sa masikugak, ha? Isudang agasawa. Diyak kaya ta mamanda. Diyak kaya ta mariribok ng agasawa kapukan yak. Anak ko. Ilimad tayo ti panagsikog ko, nanang. Iso adi ko maibagbagak na Manang Alice ti amin. Anak ko, imposible ti bagbagam.
Awan ti palimod adi maibutaktak, anak ko. Maamuan tulat ta ni Alice, anak si Kuka. Nga uray kasano ti panangilimod mo. Sana balin Basta di na maamuan ti ama ti sikog ko, nanang. Anak ko, Diyak namin pulos ni namnama ti kastya na pasama kanyak. Mabainak kada kayo. Kagurak ti bagik no apay anaramit ko ti kastya. ala, di mo kuraan ti bagim, anak ko. At datitan, awanan ti maaramidam, no di ti mangaklon iti amin. Aywanam ti sikog mo, tapno na salun atto, nga ipas ngay mo. Apay nang surutan dati kasinsin mo yung lugar na. Inta kung saan? Amunta no anyan ti kasasaad na. Panag ko na. Nasaysaya at no si kalaangan ti mapan. Taamangan numabain. Kan mabutang ti kasinsin ko kanya. Ha? Pakaamon na kadagos no anya ti damag, Tony. Saan nga ta nasasaya at makadwa ka, Alice? Ibaga talata nga amumon tinapasama kala kami. Anya? Ay, sige nga ron. Duwata ang mapan, Tony. Naimbag nga oras yung auntie. Umay kami man. Da kayo matgayam, Alice, balasang ko. Ala, sumrag kayo. Agyaman kami, auntie. Nagyaman kami, auntie. Adda ka din ni Lenlen, auntie. Adda iti silid na. Awan ngamin gaganay gayat na. Isung ang pupupuklatan iti silid na. Anya? Mabiit laeng tayabak, balasang ko. Agsarsarita kayo, tagluto ak iti pagsasangwan tayo. Manang Alice. Jakon kaya tagsubli ije balayo. Saan ka mabali na pilitan? No talaga adi mo kaya tagsubli kada kami, Lenlen. Adda kang runaan arason. No apay nga imay kami. Umunay ta amin. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Lenlen. Kapag iti napasama kiti nagbaitan ta. Di ka mo talaga. Tamon ni manang mga alis tinapasamak. Wan, Lenlen. Napakawan kon ti asawa. Inlaw-lawag na ti amin kanya. Nakainom kayo kano? Isa na pasamak ti kastay. Pakawanan nak manang. Jak ni namnama ti kastya na pasamak. Kontra iti panunot kan riknak ti kastya na pasamak. Ala, di mon pa kariribukan dahit na. Awatin tayon ti amin. At daditan. Kat, kumusta ka itan? Dahil tangarod ti parikot manang. Jak ko may baga na ito eh. Kunak nga ilimad ko kada kayo. Ngam, tangay among matkaya man. Masapo lang ay bagak. Ngamin, masikugak. Anya. Di ka madanagan. No nagbunga ti panakailawan nyo, ipaay ni Tony ti responsibilidad na iti anak na. Wen, Lenlen. Pakawanan na kumamat. Tanaramit ko ti kasjekan ka. Jaking gagara ti amin. Gamnupay kasta. Nakasagana ka mangipahay iti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ala, Huston, di ka nagsangit lang. At daditan, isong awatin tayon ti amin. Ang yaman nak tamawatan nak manang. Kunaklano kagura nak. Uray guraan ka, saan matla may sublin tinapalabas. Isong awatin tayon dahit na. Ang yaman nak manang. Sige nga Rod, saan kami ngagbayag? Tadapay trabaho mi. Mangibati kami iti busbus sa makwarta. Agpa-check up ka. Kan gumatang ka iti vitamins mo. Tapno na salon at kayo iti sikog mo. Agsubli kaming tumanan, Lenlen.
Kat, anyat marik namita, tanay bagamon ti agpaiso ijay kasinsin mo, anak ko. Medyo nabang aran tirignak, nanang. Kaslan na parutan iti siit ti barukong ko. Ngam, nalidayak latta. Ngamin, nagsikuga kabalasang. Ay ayak ti bagik. Kastamat ng tipas ngay kuntong anak ko. Diyag ngamin pulos inarapaap ti kastoy. Naragsa ka pamilya ti narapaap ko abuklan. Nga mapay akas ti tinagbanagak, nanang. Ala, awatan tayo ti kasta nagbanaga, manak ko. Agkararag ka, kat dawatom ti panarabay ni Apo Diyos kan ka. Naayat unay ti Diyos, anak ko. Saan nakabaybayan, panubok laeng daitaken ka. Isu nga agpatibkar ka. Kat ikarik at ikabaybayan, anak ko. At daak laeng ditoy amang bayabay kan ka. Babaan ti tulong ti Diyos, anamarso. Kabagis, nagkapunsabi dito balayo da alis. Wan kabagis. Sa tida pa mo imay di balay. Oo, na yun da yung anak ko. Agdardaras da siguro, kabagis. Ay, wing kayang kabagis. Kung namasikog ni Linlin akala ka. Asino nga tinakasikog kan ko ala? At dayan nubyo la. Awan makikita ka kuyugan na nubyo la. Ay, Asino tinubyo ni Linlin ko na? binilinak ni Alice ajak kano ibagbagakan ka ti may papan iti daytoy. Ngam kabsat ka. Isu aron bengla amaamam daytoy. Jak kayat tagiliimad kan ka, kabagis. Ha? Anyat kahit mo asawag? Dumgag ka, kabagis. Ibagakan ka tinapasabak. Kano asino ti ama ti sikog ti kaanakam. Alis bakit? Inak ituludan ni Linlin itabas na. Sumurot ak, Tony. Di mo tada trabaho? Basta sumurot ak. Aglangan akpay lang iti trabaho. Sa baling aminan ti madlaw ko kan ka. Ha? Di na kun awisan amang sarungkar kinilenlen. Kayat ka di asawan dayt na. Ama development tirik nam kan kwa na. Mananggatap kalaunay alis. Diyan sikog na lang ti makagapo. No apay ang mapahanag ijay. Basta sumurot ak. Saan amabalin asikala ang timang sarsarungkar kinilenlen. Umadanin ti panagpas ngay mo, Lenlen. Dakkelan ti tiyan mo. Uwan, manang. Lalok magsiguro nga ubing tipas ngay mo Linlin. Di ka unay mangan itinasamit. Tapno saan alumok magtisikog mo. Tapno saan ka amarigatan nga aganak. Uwan, manang. Oh, at iti kwarta, Lenlen. Busbusam bayat ti kaawan mi. Ado una yung tinaitad yung kanya kakwarta, manang. Alakit din. Tapno magatang mo amin na kayat mo akanan. Kat inton umay alawas, umay kami manan. Takadwaan da kanto amapan iti ospital inton agpas ngay kan. Uri saan kayo nga umay, manang? Mataktak kayo laeng. Adamat ni nanang akadwak. Basta umay kaming to, sakbay ti panagpas ngay mo. Nasayaan, tadi mauas kayo dito balay alis. Kanayon kayo umapan iti balay daan tem. Ngamti kayo pa'y makadawas dito balay. Pasensya kayon, tani busy kami ngamin. Kanayon kami ngagdardaras, tatang. At nasa uni kabagis ko kanya. May papan iti sikog di kasinsin mo. Pudno aya, aputot ti asawam di sikog na. Unay mata ni auntie. Kunak mat adi na ibagbaga iti sabali ti may papan iti dayta. Kabsat nak ni Antay, iso nga awan ilibad na kanya. Pudno aya ti imbaga na anak. Wan, tatang. Awanan paingarod ti asawam ano kas taalis. Tangiwat yung tatang. Eh! Amangan namangag na kayo ti asawa. Ora mangagda!
Kapag lumangawan ng bang! Anda ka nga asawa na, ngam tinutupan na dya kasinsin mo! Diyo amo tinapasamak. Iso adi kay sumanaong. Kamuk tinapasamak, tana istorya na antim kanya. Nabartag da ka na! Ngam saan nga umdas arason da ita? Talaga kitingag na pa nagkustulay ti kasinsin mo ha! Iso nga impampamuspusan na ta amin! Sige, mapan kami tani. At dapay lakad mi. Oh, At titikwar tayo. Mapan kami, tatang. lalaki timpas kay mo Lenlen. Uwan nga, Rod. Karopro pam ti ubing, Tony. Wanalis. Ay na. Andan anak ko. Yes! Lenlen, thank you, ha? Kahit kasuan, thank you. Ngamin, di mo pinaybayaan ti sikog mo. Ala, agawa am ti agpapigsa, Lenlen. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Inakitulod na itidaya pa rin ni Balong Alis. Dua tama pan. Talaan tan ti anak mo. Anya? Di ta ko mabiglaan ni Lenlen. Ang mga nusaan nga manugot. Jak ngaminan kayat ter aramidan. Ti kanayon nga ipapan mo ijabalay na. Jak amuno talaga at ti anak mo ti gaggagaraom ijay wano anya. Alis, si kate asawak. Si kate ay ayate. Basta, kasaritatan ni Lenlen. Lenlen, da iti isingasing mikan ka, kat para iti pagsayaatan. Kan pagsayaatan ti anak mo. Pagsayaatan ko na, tapno nawaya ka manan. Kat pagsayaatan mo ti anak mo, tama ipaay amin akasapulan na. Di ka maawatan, Manang. No kayat mo, alaan min ti anak mo. Tada kamin ti mang padakkan. Anya, Wan Lenlen. Ipay mi amin ang kasambulan na. Pagandalin mi, kan ipatag mi. Saan mi abay-bayaan? sana. Diyak kaya't namaya tayo ti anak ko kanyak, Manang. Taanyat kayat mo. Agtalinaad kan ka ti ubing. Kat kanayon mat asarong karan ti asawak dito eh. Kasta ka di. Anya lang ti sawan dagiti tao. Numaamuan daan ni Tony ti ama ti anak mo. Si kamot lang ti maibabain. Iso nga umanugot kan. Alaan min ti anak mo. Total, dakkel mo't laang ti karbangan ni Tony iti ubing. Taputot na dayta. Saan laasi ka ti akin anak kin ni baby? Lading itag Manang Alis. Ngam, diyak umanugot. Diyak itad ti anak ko kada kayo. Kung naktumot ngamin ka, at di mo biglaan. Kanya ngay, saan lakit nga rudan ngay manugot? Napatag ti ubing kan ko na. Iso adi na kayat amaya dayo iti sidong na. Inayaayo tapay ko mga main. Di ta ko mabinigla. Basol mo na ito, Alice. Ala, bayam. Tamang panunutak iti sa bali a pamuspusan. Tapno maala ti ubing iti sidong ta. Wen, Alice. Aramidan ta ti amin nakabaylan ta. Ang mga ayaw kinilenlen. Hello, Lenlen. Kumusta kayon iti anak mo? Nasaya at matmanang? Kayat mo tagtrabaho iti abroad, Lenlen? Uwan ko maang, awan mat kwarta ka busbusak, Manang. Kan awan mga awil iti anak ko. Tapos aray ang sakit mat ka ni Nanang. Di mo pa kadanagan dagita. Tada kami iti asawak ti makam mo. Tulungan da ka nga gabrod. Da kami ti gastos. Kan no maitalak mo ti anak mo kada kami, da kami ti mga awir. Di ka madanagan, ta saan mi abay-bayan ti anak mo. Masapol ngagtrabaho ka, tapno makaurnong ka iti pag-iskwelan to ti anak mo. Manang, Panunutam ana imbag ti singasing ko, Lenlen. Nabibiit ti panagurnong mo iti kwarta, no ijay abroad ti pagtrabahuam, Lenlen.
Kat umanugot ka anak ko. Kayat mo ti aga-abroad. Wen nanang. Kat sa bagay, sigurado asan da baybay anti apo ko. Tanapatag ti ubing kadakwada. Nang runakin ni Tony. Kat rogyam ka din ti mangilakad iti papeles mo. Wen nanang. Iso amapan kami ijay syudad inton bigat. Kadwak ti anak ko. Ta isuda pay lakan no ti mga awir kan ni Balong. Ay katwan anak ko. Ay nakarumat ngamin manen ti sakit ti sikat ko. Agkin arumat ti sakit na. Bayan nyo, tano da kwartak. Ingkay ti ipa-check up dayta. Umutang tayo pay lang iti pagpa-check up yun, nanang. Wento anak ko. Saan pa'y laday ta ti panunutem? Takabaelak pa'y met nga ibturan ti sakit na. Nagwapo ka talaga to, anak ko. Hindi ka unay agak nga agak, taamangan mo makariing. Alice, pagyamala ka. Ngamin, inawat mo anak ko. Gapuday tay tinalaw sa panagayat ko kan ka, Tony. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Nakasagana ak ngagsakripisyo para iti pagragsakam. Pagyamala ka, Alice. Kat, anyat imbagang tinilinlen. Imbagak abayat ti panangipagnana iti papeles na para abroad. Ibati na ti anak na ditoy. Tadat at mga iwan. Oh, kamaudyanan na. Naalat amat laingin ni baby. At da nagtawid iti sanikwa ang mapanawan tanto. Wan, kat ipasiguradok asaanan amaya dayo ti anak mo kan ka, Tony. Pag-abrodak nilenlen, tapno maya dayo iti anak na. Alice, agreeing ka. Nagsakit tulok. Alice, Apay, nagsakit ti ulo ko. Diyak kamailan mo. idi kalman pa'y day ta sakit ti ulong. Kunak nagpa-check up ka. Ngam di mawat kayat. Mawala, Alice. Tulungan na ako. Ala, apay ngay. Agpiwis ka matan, Tony. Aglingat kay tinalamiis. Itaray ka laangan ni Diyos pita. Apay, andyan na pasama ka sa asawa manakaw. Naku, matos ti asawag tatang. Adda ka no pimtok nga urat iti ulo na. Ala, asos, kasanditan nga. Umay kayo pa'y dito'y syudad tatang. Kasapulan kayo itagon daway. Sige, umayak anak ko. Natayin ti asawag tatang. Wala ron anak ko. Biglaan mo ipapatay na. Di na nalasatan tinapagtag na anak. Awanan ti patpat gakunay nga asawag tatang. Manang Alice, makipagladingit kami. Kadwak ni nanang. Agyaman ako na ilanlen. Itatanay tabon ang ti asawag. Agsarita ta itinasaya at lanlen, ading ko. Ngamsak pa iti amin. Kayat ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka. Inarakop nakmatan. Manang Alice. Pakawanan nak, ading ko. Dakal tinagpasulan mi iti asawa kan ka. Diyak amo no mapakawan nak iti daytoy. Nga masapol am amam. Anyat kayat mo asawan. Manang. Dungag ka. Ta istorya ak ti amin lanlen. Masapol nga ibagak ti amin kan ka. Ngamin, diyak kabailanan ti konsensya ading ko. Isu asapay ko mata mapakawan nak. Jaklaim pagarupakas tagayam ti plano yu kanyak ngagasawa Manang Alice. Wanlan din. Diyak maipaayan iti anak ti asawa. Isu asori manan ading ko. Agragot ni Tony ang maadaan iti anak.
Kat gapo itinalaos ang panagayat ko kan kuana. Impalubos kong aramidan na tikas chay. Ngam na amiris ko abidot day chay adin ko. Pakawanan na kami kumaiti day di asawa. Nalpasan ti amin, manang. Sana na may subliti na palabas. Iso nga, aklo nun tayon ti amin. Mapakawan kayo, manang Alice. Agyaman naklan ni. Kanuan gayam. Adda nagsaritaan mi iti asawak para iti anak mo. Adda itad ko at awid na kada kami. Kan mang tadak iti kwarta. Tapno adda pang rugyang nga agnegosyo. Di mon patuluyan ti agabron. Tapno saan mo ang mapanawan ti anak mo. Si kamat lang ang timang padakkel kan kuana, Lenen. Agyaman aklarod no kasta, manang. Katno kayat mo, tulungan ka amang ibangon iti negosyo. Alaman nga rod, manang. Diyak ngamin kabalan day tan usisyak. Kasapulak ti tulong mo. Wan, aramidag ti amin nakabailak amang tulong kan ka, ading ko. Kas pang sulnit ko iti nagbasulan mi iti day di asawa kan ka. Kat aginggat kabailak, tumulong nga kada kayo. Sabali pa iti itad ko para iti anak mo. Kan ti pagpuunam nga agnegosyo. Agyaman ako na manang Alice. Biyag di tao. Pagawid tayo di lugar mi, Hani. Tayam amo kay ti kakaisunang anak ko. Sige, honey, kayat ko. Kat kasano ti anak ko. Ikuyog ta ka di. Una, tapno kita damat iti anak ko. Anak, isunin na naman, Janet. Tagbali na may kadwa nga inan. Hani, isu ti bagbagakan ka nga anak ko. Ni Nathan. Agmanuak, nana. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Iso mo ti anak ko, ni Meryl. Nice meeting you, Meryl. Kastamat kan ka, Nathan. Manong ko na iti anak ko, Meryl. Ta inauna iti makatawan nga iti sika. Kasta ka di? Alan anak, inkaagidasaren. Nabisinan kami ang nagbiyahe. Anak, plano mi ti agkalay sa akin ni Nana Janet. Okay kadikan ka, anak. Tatang, numay pa man iti pakaragsakan nyo, nga ramidan. Suportado kada kayo. Agyaman na karot, anak ko. Nakalpasa ko niti panagadal ko. Tilangan pa nag-board exam ko ti sumarunong aramida. Iswa ti bagi yung ti panunutin nyo. Agyaman nak, tamawatan nak, anak ko. Naragsak ka ka di iti kadam di lugar mi, Hani. Juan Miller, maawat nak ti anak mo. Kas may kadwa nga inan. Nasingpot ti anak ko. Mawatan nak day jay. Naimbaglakit din, tagpadadaan na singpot iti anak ko, Miller. Wan nga ron, iswan alaing ti Diyos. Ngamin, amo na nga katunusan dagiti anak ta. Iso adata ti pinagtumpong na. Kablawan kayo tinaragsak pa nagkalay sayo, tatang. Nanang. Naragsa ka pa nagkasaryo, nanang, tatang. Agyapan kami anak ko. Agyaman na, Meryl, anak ko. Nathan Barok, man nakaawat kayo nga anak mi. Saan kayo ang nagbalin alapad iti panaginay at mi iti amayo? Nanang, hindi pa ilangan naawat ko ni tatang. Amo yun dayta, saan ka di? Ura siya. Awan problema kanya. Tanuan niya ti pakaragsakan ti amak. Suportado Saan ka di, tatang? Oh, thank you, anak ko. Talaga nakasingsingpet ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Ipatpatag ka mat, tatang. Ikarimi iti inayo. Adin tumapunas ti pamatag mi kada kayong anak mi.
Da kayo lata ti kapatgan iti biyag mi. Saan ka diha ni? Wan, pudno timbaga ti amayo. Ay, tatang, ningarod na ng ti arakop niya. Da kayo ti rumbang ginarakop. Wala niya. Umay ka, pat-pat nga asawa ka. At apay nabati nga urnong tahani. Pagrugyan taray jay. At ay bagbagati kabsat ko apakanan ni sentro. Bakante ka no. Kat no kayat mo, datanti mga bang iti dayjay. Kat mayat ano pa kanan. Tamok matasaan la asyak tinalaing agluto. Uray si Camiller. Naimimas pa iti lutok ang si ka. Alawan. Si Kaman tibidan. Ang apay anabakan tiyan day di apakanan. Amangan mat no awan ti customer amangan ijay. Iso apim manaw ti sigod nga agab-abang ijay. Saan? Ado ka no ti mapanmangan ijay. Iso na lang tanagsakit ti sigod nga agab-abang. Kapampanaw na lay di namin sa nakalman. Ha? Kasta ka di? Ni ka timing nga rod ano kasta? Una, saan ka no pa anangin na ti abang? Iso amayat. Numaala taday di apakanan. Talaga apara ka data. Kumusta ti panagripasom para iti board exam mo, anak ko? Medyo narigat. Angan patsak akabalak day jay tatang. Wan, ano sa? Tapno makapasa ka. Kaya't maipakat mo lang ti inadal mo. Ken buyo gamit ti kararag. Tapno ni Apon Diyos, ti mangtad ken ka iti sirib ken laing. Uwan tatang. Talaga jak agliway nga agkararag iti Diyos. Sayang mati nadal ko. No jak maipasa di board exam. Nariknak, no kasano ti rigat yun ang pahadal kanyak, tatang. Ibon panunutan dayta. Tigit di pa nag-examin mo ti panunutan. Pagrebengak ti magpahadalkan ka. Ta anak kaket nga ron. Nanang, nakastruck ko niti trabaho. Ha? Talaga anak ko? Ay na, nagsayaatan. Makatulong akmatan kada kayo, nanang. Tatang, good news! Adan trabaho ka. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Agyaman ak tatang. Maipakat kunti nadal ko. Inakagtrabahon, tatang. Sige, aganat ka, Merel. Sumaruno kami tumat ka ni nanang mo arumar no madamdam, ah. Ang kuyog tan, Merel. Rumarak mo tan. Ay, nasasaya at pay. Ala, itulod mo pa yung umunan ni Merel, Nathan. Sa kan tumapan agtrabaho, wine. Uwan tatang. Talaga ka sa tiraramidek. Ala, intaagura yan iti tricycle apagluganan ta, Merel. Tatang, inkamin. Mapan kamin, tatang. Sige, aganad kayo. God bless you, anak ko. Rabin, gamawan pa ila dagiti anak ta. Itaman la narabyan da. Wan nga rod. Malagip ko gayam. Di mo't agpada ti day of the giti anak ta. Anyang aldaw itaya. Sabado. Huwag nga paiso. Awan matrabaho da ita. Tagpada da iti aldaw arisdi. Ay, nalipata ka ti aldawon. Napanan nga yung dagiti anak ta. Apay nga awan da pala. Panagkunak. Nasaysaya ni pudnutan ti amin kadananang kantatang. Merel. Anya? Nga, saan na pa nakasagana, Nathan? Mabuti nga. Awan ti rumbang apagbut ngam. Tanasing pat dagiti dadakkel ta. Nga, ti sa lusod. Paburda nga ta iti ipudnota kadakwada. Awan amok nga mali. Wanulapad iti relasyon ta. Tasaan tabot nga kabagyan. Iso apat check apaborda nanang mo kantatang ko. Kaya sigurado ang maragsakan da. No ipudnutan ti amin. Anya di ko na yung nga ipudno yo, Merel. Nathan? Tatang. Adan nagkinaawatan mi ka ni Merel. Anya? Anya? Agin inayat kami ka ni Nathan, nanang.
Tatang, kat andan na pasama kiti nagpautan mi. Tatang, Di pampanunot. Kasla kay agkabsat. Kastakit din tinararamid niyo. Tatang, dakas ka din mo nagkinaawatan kami ka ni Mary. Dagas para ka na kami itinayo. Di kay ka di marugit. Agasawa kami ni Tina Merel. Sa ita, agasawa kayo mo iti anak ko. Jak kayat teraramidan nyo. Di kay laagbain iti kastang aramid nyo. Agsina kayo. Nanang, kasano Basta agsina kayo. Pumanutan dito'y nuday tate kasapulan. Tapno mayadayo ka laang kininitan. Di kay pumanaw, Janet. Kasano akmutan ngay no pumanaw kan. Sige, Tatang. Nanang, siyak lang ti pumanaw. Nathan, panawan na ka din. Sorry, ha. Ngamjak mat kami ninamnama ay may parit gayam ti relasyon ta. Isong nga umadayo ak. Tapno awanan ti riribok. Ang sapulak iti trabaho, iti adayo a lugar. Nathan, kasano ako no panawan nakmatan. Kaya't ko ti makalipat. Isama pa na kiti sa bali a lugar. Tayo ti pagtrabaho ak nanang. Tata, Saanen ang masapul nga umadayo ka. At ang trabahom dito yan ako. Unmat nga min, Merel. Pimanawan ni Nathan. Sa ita, pumanaw ka mahit. aging ka nga daak iti dayto abalay. Sana ka makalipat. Gapu iti sa mamarikrik-nak. Iso kayat ko ti umadayo. Tasapulog tigasat ko iti sa bali a lugar. Kumusta nga tandag iti anak ta, lakay? Manipod pimanaw da. Saan dan anagaw-awid apulos? Wala nga ron. Kailiw kunti anak ko. Kailiw kumatan jay anak ko. Sigun ka ni Nathan. Makumikom ka no iti trabaho na iti lugar anapanan na. Agpada da iti anak ko. Kastamat latimbaga na kanya idi mo. Busy ka no iti trabaho na. Naibaglakit din ta nakailiw-liwag matlang na iti anak ta. Wan nga rod. Kat sapay kumata maawatan data dagiti anak ta. Saan ko mga agsaksakit tinakam da ka data, lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Agawid akin to nung may alawas. Ay kat nasaya at launay, anak ko. Sige, urayin mi ti panagawid mo, anak. Sige nga ron, nanang. Tada para midak. Bye. Bye, anak ko. Anya, masikog ka ko na, Meryl. Uwan, nanang. Pakawanandak ko, ma. Nailaw anak iti lugar ang nagkapwak. Asino ti ama ti sikog mo? Ko, intarayan na kun. Pimanaw apaman an amwan na masikugak. Anya, unay kamatan, anak ko. Nagtalakakan ka. Ti amok, nanakam kan nalaing ka. Ngam apaya kasta tinapasamakan ka. Apaya nagpaluko ka. Pakawanandak ko, ma. Ikarik, bumawi akto apaman ang makapagpasngayak. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo. Aklo na mong tigas at anak mo. At data mo tamang tulong kan ko na. Uray awan amate sikug na. At data amang ipatag iti apo ko ta. Madilang amin tinakam ko. Nalaing ti anak ko. Nanakam abalasang. Ngam no apay ang nagpanuko. Apay asaan ang nagpampanunod.
Handa pa'y gundaway na amang ilintag iti nagbindutan na. Ubing pa'y ni Merel. Iso di mo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Bakit? Uwan mat kiti. Gamsayang. Tadi daman lamay kasar ti anak ko. Agpas nga'y abalasang ni Meryl. Ay, nagtaaran to'y apo ko ta, Janet. Uwan nga ron. Maladaga pa'y lang. Ngumadlawan anataar. Nathan, ti impanagan ko iti anak ko, nanang. Tatang, Nathan? Nagaduanagan. Apay Nathan pa'y lang. Uwan mat nga, Merel. Ang mga no'y baga dagiti tao aputot ni Nathan ti anak mo. Takas lain junior mo. basta kasta ti kayat ko. Naipanagan kong dayta iti anak ko. Hello, Tatang. Agawid ako ni Mabiit. Anya, ay nasaya at kasta. Agbakasyon ka? Nagikata ko niti trabaho ko dito eh. Isong agsubliak iti sigod at trabaho ko dito lugar tayo, Tatang. Anya, ala, adakan ka na ita. Aywan, adamat ni Meryl ditoy, naganakan. Intalayan ka mo tinakasikog ko na. Ha? Kasta ka di? Sige nga ro, Tatang. Agimpaki akpay. Agsarita tayo to dito balay. Apaman ang makaawid ha. Sige nga rod, anak. Bye! Ay na, nagtairan tayo apo ko yo, Tatang. Wan, anak ko. Iso na lang ta pinanawan mo ti ama na. Pinagtalikodan na mo't ida iti inana. Ha? Ang amsa na bale. Ado tayo mo't amang ipatag iti anak ni Meryl. Saan ka di, Nathan? Ay, uhon, Tatang. Tulungan tayo ni Meryl, takaasimat. Nakasingsing pati anak mo, Miller. Manipot si Mangpat. Isuon ti kanayon amang ub-ub pa kan mangpatpaturog iti anak ni Meryl. Siyempre kasla kabsat nan ni Meryl. Iso napatagmat ti ubing kan ko ana. Masyan ngamin ni Nathan iti anak ni Meryl. Tana istorya ken ko na pinagtalikudan ti ama na ti ubing. Ay, naimbaglakit din tada kayo kininatan akadwak. Amang ipatag iti apo ko, Miller. O sino dagiti napatag kada kayo ka ni Meryl. Napatagmatan kada kami iti anak ko, honey. Gapo tayo ayatan ka. Ay, ayatan ka mo't, Miller. Mala, intang ro dagdigusan. Tama nga numala daw tayo iti papananta. Tatang, jak sumbrang iti trabaho kita. Tao awerak ni baby. Sigurado ka? Uwan, Tatang. Nagpakada ako ni ti boss may. Nathan, ibagaman ti agpaiso. Kasta unay nga minti pa ng tulong mo ka ni Meryl. Abay, ada ka di man rin nagkinaawatan niyo, adwa. Ha? Ne, awan mo, Tatang. Nabayagan na nagsina kami. Ken linipat minday di arik namin iti tunggal maysa. Nasayat no kasta. Naalas kami nakita anak ko. Uray saan kayo ngagkabagyan ka ni Meryl. Naalas akitaan no ginayat kayo. Tagasawa kami nga rod iti inanaan. Uwan, Tatang. Amok akontra kayo iti dayta. Iso na bayagan alinipat mi dayta ka ni Meryl. Agyaman nga rod, anak ko. Rumor kami bit ka ni baby, nanang. Anya, papanan nyo. At alamapan ko gatangan ng J Plaza. Ikuyog ko ni baby. Tap na makarelax mat ni Meryl. Ay, nasaanan. Di mon ikuyog ni Balong. Mabiit kami lang, nanang. Agsubli kami adagos. Mangarkilaak iti tricycle apagluganan mi. Saanan ko nakmat. Ala, yagmon ni baby. Di mo na ipartakan ti agpataray, manong. Tasa anak mo't ngagdardaras. Di ka gubertik! At namasama talugan!
Apay aklat, panang-panang mo kada kami, anak ko. Apay. Miller, di ka unay atlatingit. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nasakit di papanawon ti anak ko, Janet. Jay anak ko, kasta unay ti panagsangit na ijay silat na. Ala, ingka kitahan ni Merel. Kasano kami ni ti anak ko? Tawan mo to ni Nathan, nanang. Nasapa na ulila ti anak ko. Anyat kayat mo asawan, Meryl. Uwan, nanang. Tatang. Aklo na kunti kinapudno. Ni Nathan ti ama ti anak ko. Anya, Inlimad mi ti amin kada kayo. Tamo mi akontra kayo iti relasyon mi. Idi pimanaw kami. May sa lugar tinapanan mi. Kat intuloy mi ti relasyon mi aging ka nakabukal kami iti anak. Kat iso ni baby. Ipudno mi kumanti amin kada kayo ngabkas jay matan tinapasamak kan kuana. anya. Tiapo ko kaya. Umay ka man na po. Pakawanan na kami. Nulinapdan may ti relasyon nyo. Iti anak ko. Merel. Maawatan da kayo, tatang. Iso adi kay madanagan. Saan kami ang nagimulay ti sakit tinakam kada kayo? Ang yaman na. Tanda to yapo ko. Kapangalaglag ipak. Iti di anak ko. Ang yaman na. Lolo, wala ni Mamik, karup-rupak kanon ni Daddy. Una, naitan na po. Karup-rupam launay. Iso asik hati little Nathan ita. Ay, gwapo ka di Daddy? Una, guwapo akas ken ka po. Ang kakaingas kay nga rod. Agpada kayo agwapo. Ay, nakpay gaya magdigos, Lolo. Masigi apo. Diyos ko. Agyaman nakta'impay mo kada kami ti apo ko. Apakalaglagi pa iti di anak ko. Ket di mo ko mabaybayan. Tarabayam iti sa dinuman apapanan na, apo. Biyang di tao. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin inumi Warli tang anak ko. Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay kasla madandanagan kayo. Kasano? Kasla, saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold? Anya? Naluto ka din, si pulutan me, litang, bakit? Itay-pay lang ururayan me. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kasla madandanagan ka. Ada ka di pa kadanagan. Nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanal buong. Anya? Kanal buong lang. Nagbutang kayo. Maragsakan lang amin dagiti kakadwa. Iso nagpaputok na. Anya? Awan di rin ba nga pagtanaga? Bakit? Awan tigyera mapasama. Nag-aawitin na kita kakadwa, bakit? Saan ka di ngayon bagak ngagdigos ka? Madamdama akto ni Agdigos, Arnold. Agi na naakbiit. Nagado nga minti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartak ka. Maala, mapankan ijay silad kat maturok kan. Umay ka ba na? Anay ko!
Di mo masmasan kitakyag ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatangkan di ulam, Litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasama, Arnold. Napambanuga. Saan lada itatiramidak kan ka? No di mo pagganti kayat ko. Nawatam. Ada ibat ko anak nga si daan nyo, anak ko. Kapuros na gito'y anatang. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, Litang, ha? Anyat na pasamak iti pingping mo. Limitam mag. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskaso? Nagletam day tapingping mo. Anyat na pasamak anak ko. Kuwang. Adalasan mi ang nagkinawatan kini Arnold idirabi nanang. Iso ang akabil na. Anya? Tiyawanan ba in alalaki? Kabailan na kagayam akabilan? Nanang. Idarom mo ti asawa anak ko. Saan arumbang ti naramid na ken ka? Naglablabas day dya a tao. Saan, nanang? Mabutangak amang idaron kan kuana. Anya kumangay ti pagbutngam. Idarom mukit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mo ta. Kadyak nanggag dagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo, Litang. Arnold. Patasang tagdarom. Takas kay kanyak iti inam. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinang. Iti kanito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold. Tamdangan ang dayta. At iti kwarta, Litang. Gumatang ka kadag iti masapsapul iti balay. Nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kidin ti kwarta tayong kagumatang iti abaston iti balay. Arnold. Alamon! No kayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mapangkag pa siya, Regimon. Anya. Dinakman mulagatan na kasta. Di ka kagyaman ta ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka nagiting bagbagak edi namin sa ngal daw, Litang. Awan intensyon ko saktan tirignan. Arnold. Lambing ko lang tayo jay. Kasla di nakama mo. Ay ayatan ka. Saan ang adakas nga asawa? Maturog tan. Ad alaman tirabi. Ad apay yutim inton pikan. Saan nagpay nga agtuglap? Bakit? Ay nanagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kit di. Ay, sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka bakit? Jak ambaw no niya ti sawag Litang anak ko. Apay ka din, nanang. Adan samot kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, nanang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kan kabarbaruman nga inisuman na kitay limaba si Jabalay. Anya. Nagpakada pa'y kidi kanyak ama pa nagtrabaho. Kaslawan dakas ngay naramid na ken ka. Bye-bye anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya? Wan, nanang. Iso abay-bay anyo latan. No anya ti madmadlaw yu itakin ni Arnold. Ay, mas daawak lang amin anak ko. Saan ang maaw-awatan ti ugali dya asawam? Umay dagiti kakadwak dito balay na madamdama bakit? Agluto ka iti naimas apulutanin mi ha? Wan, Arnold. Kain ay, di ka agsuot iti nakiti nga shorts. Diyak kayat nga da sa bali ang makakita iti guro mo. Anya. Agpalda ka iti nagayad. Agbado ka iti lawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagim. Anya ka din day tangay bagbagam. Naisam iti babay dagiti kakadwak. Diyak kayat asi ka ti pagpantasyaan da. Arnold. Naglagi pang timbagak, nay. Ala, nagluto ka iti pulutanan, nay. Taumayan, dagiti kakadwak, ha? At tuyin ti pulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bakat. Wala, nagsubli ka dago sa jiwa nagtipalay. Tara, Sam. Wan, Arnold.
Apay ang pinapanaw mo ang dagos ti asawa mo. Inyawatan ko may ti inuman na nga arak ah. Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Gusto ka rin. Among pare, nagpintas ti asawa mo. Nagamot ti rupa na. Anya? Iba kam lang, nung nauma ka ni ti asawa mo, tas sublatag. Anyat kinunan. Sublatag ti asawa mo, no di mon kayat kunak. Awanan ka itibain. Apay nga talo ka nga eh! Natimat! Apay at tinungpanak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di nga imbagakan ka at di ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka pulis? Anya, diyak matinaramid dayta. Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Agselosak. Diyak kaya't apagpantasyan da ka ti sa bali. Arnold. Ay ayaten kalitang. Diyak kaya't amaagaw na ka ti sa bali kanya. Ite pelaki kita na Arnold, pare. Apay? Masakit tinagam mo kan ko na Rizaldo. Tsak magustuhan ti panangdanog na kanyak. Basta aya. At tanto aldo kanyak na tatao. Nawaya pa'y ita ng pagnapag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya? Pagurayak lang tinapinta sa gundaway, Rizaldo. Santay nga ita, ti pananglikidar ko kinkwana. Saan ngayon umaulan na ka? Nagpanunot nga na imbag, pare. Anya? Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold, pare. Sana ka mabutang kinkwana. Nuko naman nasiglat. Nasigsiglatak. Kamuak tinapasama ka dyan lugar yung kabagay. Nagiti pa yan pulis tinagaapa. Ay, kabutbutang. Kabagays. Imbis ada Arnold timang protektar ka nagiti tao iti lugar yaw. Isuda man ti pagbutbut nga nagiti tao. Tanmat ngamin apulis kat dakas ti ugali da. Mairamraman laang dagiti nasaya ti aramid na apulis. Sa bagay, husto ka kabagays. Adaw nagiti mapagtalkan apulis. Ang madalat tama nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutag nilitang akaanakam kabagays. Kanayon adangran ti asawa na. Anya? Mabutang ba't nga rod nga agdarom nilitang. Tamangan kanunudakas ti aramidan kankwa na ti asawa na. Ha? Ay, alangan na baybayan na akabkabinin natin ti asawa na. Mati kabagays. Pakawanan nak. Nung nadangran ka man ng litang. Nabigla lang. Iso ang aramid ko ti kasjay. Arnold, Sana na maulit na dyan bakit? Saan ka napasakitan? adon adaras nga imbagam dayta kanyak. Ngam ulitang matlat na. Isungarot nga kid-kid dawak man na iti pamakawan mo. Promise. Talaga saan na maulit na dyan. Arnold, Awatom latan ti ugalik. Nunad tuma. Diyak malapdan ti bagik ngagpungtot. Sa anak matadakas nga asawa kahit. Arnold, Litang. Ay-ayatan ka. Kaya't kang araw ko pa ni tinayrot. Mailiwak manan kan ka. Nya ti planong, pare. Ibagang malagos kanya at numalpas si parikot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amo ti burik dahil nga Arnold. Agagatirin ti ramay ko amang kalbit iti daytoy, pare. Relax. Dumteng tulad ta dahil panawin. Saan ay nga dati illegal nga aramid na dyan Arnold? At damat ta talaga. No kasta nga rod, at damot mawawat na nga uminto, nga aggapo ka dagiti sindikato. Sigurado rin ta, Rizaldo. Umay kakit di. Mapantaman na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantang nga rodan, Boss Dennis. nagadumanan ti bilbilangam a kwarta, Arnold. Nagkapanda kita a kwarta. Di ka nagdamag bakit? Di mo latan ikaskaso ti makit-kita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartam. Gimatang kapayan iti baro a motorsiklong. Ay, magidasar ka man iti pang malamanta, mabisina. Itay pa'y anak ka itasarak iti lamisaan.
Si kalaangan ti maururay amangan. Alarad, makantan. Itay pa yung mabisina. Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang, anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Italaang amakitak day jay alugan. Itay pa'y ang nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Ururaya ka mo jay driver. Ngam awan mo ti tao arimwar. Kaslag palpaliew. Anya? Sabalit ang parparik na kanyak litang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse. Arnold, abi nga palto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidem. Inton kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Sino ko mati makayaturad na mga report kanya? Mabutang da mga report kanya. Agawid tan Arnold, nabarbartek ka. Mabutbuteng lakit din dagiti kaaruba kan kagapo iti aramidem. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidem. Mabalin ka ang makaswan iti kastang aramidem. Tanag mo na yan. Awan ti makaiturad nga gipulong. Kabutang kita. Anya? Mabutbutang nga kabagis. At ang amin sa bali amadmadlaw ko. Anya na itamadmadlaw mo kabagay. Pasaray makakita ak iti tao asaan kumot nga am mo nga ang pagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpali iwan day dya tao. May lasin mo ka na dya tao? Diyak may lasin launay ti rupa na. Gaputan nakakalugong kan naka-face mask. Patyak ka sa bali a tao day jay. Kabisadok amin a tao ija lugar may. Agan anad kayong arap kabagay. Ang mga no sa bali ti panggap na dya tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan kabagis. Kanayon kami nga agan anad kanilitang nga anak ko. Ay, nay, sana kun ngagbayag. Patuluya kaon. Yala kabagay. Ang yaman na kitintid mo a prutas kan natag. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akarnay. Ipauragak di may sa ababoy ka. Ikan kayo mag iti libre asidain niya. Pasensya ka no naladawa ka. Paya nagbayag ka na gawin. At nakadilalaki ma. Anya lalaki asasang Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitang. Lalaki ti kinasinarak mo di chindanan niya. Saan apod no day ta Arnold? Day ti tinandanam. Iti ka nito amamuak nga dalalakim. Dagas ka kanya. At iti umuna bayan, Rizaldo. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na diyang Arnold. Awan ti parikot, Dinis. Naadal ko mutin ti amin. No kasano ti panang likidar ko ni Arnold. Kaya't ko na talos ti panang likdar mo kan ko na. Di ka agimbati iti ebidensya. 100% anadalos ti trabaho ko, pare. Saan ang agdadamo ti kastoy, pare. Ti kalidad ti trabaho. Ngala, si kangaruran ti makamukin ko na. Agsinatan dito ita mga dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, anaida sayon ni Arnold. O Arnold, kumusta? Kumusta ko naman niya? Uy, kumusta ka kuna? Uy, dumakdakkel ti tiyan mo. Siguro, adon tinaliksab mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal na pagsusugaran na niya. Ah. Jakat ti tinorti saon, Dennis. Aganad ka. Gapoy ti kasta pa nagsasaon. Saan saktagan ang Arnold? Sika, tirumban nga akanad. Aniya. Amangan pa'y kiti, no dahil tuwin ti maudi pa nagsarita, kan panagkita ta. Aniya. Asidiga ka ni ti balay dalit ang akanakak.
Nagna ako na, awan mo't malunga na ka-tricycle. Inay tuludan iti sidenda karne ti baboy. Ay, kartinak pa iti magna. May lasin ko na nakatakder iti abay ti nakaparada akot siya iti adayo apasal. Ano tiraramidin na itatao di tao. Kasla dapat urayin na. Tumalang kiyaw. Nay, ano sumungan ang nakamotorsiklaw. Ha! Pinaltugan natin nakamotorsiklaw. Nay, pinasiwot ng tikotse na ngayon madayaw. Awanan ni Arnold, nanay. Natayan ti asawa. Ay, unay ang dayto yan napasama. Kabagay, nay matangak tinapasamak. Anya, Tiyak mo tiyong pagaraw. Adi kaya mo Arnold ti urayin na apaltukan. Amok ti rupa dyan ang paltukan ko ana. Anya. Talo alawas kalpasan tinapasama kita asawam na kumagaragaw ng ti suspect kat nakabalod da isan. Walang kakadwa na mutlaang ti mastermind. Day agnagan iti Dennis. Uray na di Arnold nga asawam. Karaman mo't lagayam ka nagiti illegal nga aramig. Isong matlagayam anagado ti bilbilangan day di Arnold akwartana. Nagkapumulagayam iti dakas day jay akwartana. Nagpulumot lang ti asawam lita. Kung saan ang nagbalin na nasaya at nga asawa ka na. Kapunta pinaspasaktan na ka. Uncle, Adaw ti basol ti asawam. Nagbasol itilintag. Kang runan ti amin. Dakkel ti basol na iti Diyos. Biyang di tao. Mil daw, anak, inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan nating ditoy. Ay, presko anateng dagito, anak ko. Ken awan spray na. Ngala, umunag kayon. Nagrugit pa'y magtabag asa ko nga imot yo. Nadalos na ito, anak ko. Namantsaan lang. Okay, nangan kayon. Naibostin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no saanan. Ay, ure saan na yung kapi aklatan. Nakamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Alda ko ko ag. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay! Ay, naapo kaya kailiw kamutan. Engkarigatak ti agbiyahe. Tapdo makita ka laing apaw. Agyaman ang tapin masyar kayo, Lola. Kanayon mo't ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti Chay ngam awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ng biyahe. Alala, sana bale. Habang kabailak pa iti agbiyahe, ikarigata. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ah. Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, wanlat taa, apaw. Sana balay, taad na nang ibilina kadagiti dingwen ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kaya't ko nga iliwan da kayaw, apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayon. Naluto kong ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kano ti awid yun anang? Di kay pa agawid na ya? Saan pa'y anak ko? Iliwag pa'y ti apo ko. Anak klase ni Miles. Di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadanin ti eksamin da.
Masapol nga gribyo, tanay. At kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga eksamen dagayam. Uy, nagsamin da. Ipamay sana ti agribyo. Sige nga raw. Agawid ak intun bigat. Masapa akton. Agpasentro a kita. Makisabay kayo. Tay tulod kayo di terminal ti bus. Narigat tilugan no bigat. Tani, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yun. Sige nga rod. Mabiit laeng. Tagrubuatak nga raw da anak kaw. Unay kamutan, Hildo. Apay nga pinagbiyahem ni nanang itay malam. Intun bigat ko man Jak manusam ti kinaangdod na. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon? Inamday jay ngam kasta ti bagbagam? Katakpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, di nan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasaya ti kasta pa nagsasaum iti inam. Amum siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rod kanya kalaman. Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan dak. Lakay, tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpay dagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni nanang ti amin. Saan ka di? Wan, ngam ado arigat ni napasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho ken kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang parakkel kanyak. Nala, lipata mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mi ita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapap ko. Kat talaga akastaa. Noan yaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kat di mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May sa day ta kadag iti bilin ti Diyos. Honor your father. At day ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaring-ring kan. Hildo. Hala, maturong takit din. Rabiin. Ragdapam manan piling. Ijayang ti anak mo manan? Wide manong istaw. Napan kuman sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida nagawawid mo ngamin dito'y probinsya. Napan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudem samet ten ti mapanlumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabat ngawan may itid na kanyak taun-unaam adaw-dawatan. Nay, ay saan ka ba guys? Diyak agdaw-dawat iti kwarta ni Hildo ta mabainak. Rumanglaeng agbain ka piling. Dahil di basit ni Hildo, imbatim kanyak. Siyak, tidimbak ka lang na. No saan agapo kanyak? Saan anak kaadal jay anak mo? No saan agapo kanyak? Saan kumaana pintas ti panagbiag ni Hildo? Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays. Nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala. Isano mabalay? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildo. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Adaak, tao mayak dumawat iti kwartam Hildo. Tanay, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Nay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanyak. Ipagam ano maditinakam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanyak? Saan ka anak kaadal? Mano, ikasapulan nyo akwarta, angkal. Tukay lang, hindi nabati akwarta. Apay ngay, nayuna ba? 5K ti kasapulak. Awan mat nga rod, angkal. Diyak pa'y ngamin nagswil daw. Hala. Iyang mo ti 2K, ta sumarunon to, ta 3K. Kaanaw ti iswildam, ta agsubliak tumanag. Intun umay alawas ang kail. Ited mo, sabat ngamin iji inam ti swildam.
Padaya na itultulong dyan inamkan ka, agad alal ka, katawan man. Jak init kanina nang iti kwarta, Uncle. Rumbang laeng, taawan mo't inyam ambag na, agad alal ka. Dahil ka kumaati, panuluta Hilda. At dan urnong tahil do. Apay nurugyan tan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel nga min ti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti urnong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay ang negosyo. Agbay ang selak iti second hand alugan. Anya, amom ayatag kita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilatis itilugan no dadadaal na wan awan? Amok matag maneho. Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilatis itilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot namin di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Hapay. Ang mga nadamo yung alako alugan dito lugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ha? Ay katuan Basta nabingay ko Wen, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayak na ita negosyong kanakan. Sige, tanong adna amaw, ibagak adaguskan ka. Alang aron, Uncle. Pakaamuandak to. Ay, mabitla ay. Nagsuldo kan. Umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa. Na-delay ti sweldo mi, Uncle. Ag-text tulatan. I-text ko no adan. Sige, bye. Napintas mo day tanagatang mo alugan lakay. Natawarak iti husto na ita, bakit? Ilako kiti nangingina. Kahit adangarod pang ilakwam. Ado ti buyer, basta may post iti social media. Naisagana kung tibado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Ha? Apay ngay? Anda pa panak. Isabat ko tilako kalugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang da dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer da dyan. Anya? Kat nagpakada kay di opisina yo? Ag-text tulatan no madamdama. Ibagak nga da emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko prutas kenat natin. Pabigla-bigla mo tiyo umayo nanang. Anyat gagarayo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ala, sumrek kayon. Agam na ikatan nyo na nakarugurug ita sapatos yaw. Ay, uwain, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man tayo may kayo. Kailiw kayo manan. Uwin uray siyak, apok. Kailiw kayo mutain. Isunghaing kagumaak man na yung tinagbiyahe. Di kay paagaw-awid lola Tayin tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gijay ti mapayag. Ha? Ay, uwain, apok. Agsubli ak tumanan numaminsan. O niya, agawid kay merlaita nanang. Tapno amok no ipalugan kayo iti taksi. Ay, uray masapa akton no bigat, anak ko. Irar mo itong arodon tayo may sakod son, Miles. Ta maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ijisilid ko, Daddy. Anya? Agsukat kay itong arod nanang. At pagsukatan niya, ngayon nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. Wan, Daddy? Ingkamot kasarita ni Nanang Isungarod nga imay tao may umiliw. Ngam di mo mat kasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Naitalatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akasta ta negosyo nga ron.
Di ka pa yan sumsumra kiti trabaho. Adun tilangan mo. Jak sumra kan, ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbay ansel ko itilugan. Dakdakkel ti kita dita. Anya, sayang di trabaho ma. Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyok. Kas makita mo, nag-triple ti ornong ta. Rumarta man na masapain ton bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangak da jay, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapana kijayan na insan mo ahil daw. Ala, tatang, anya man ti aramidan nyo, Giant. Inkay man agdawat iti kwartan. Ay di kay lagbain. Kat no awan ita na, pilitak aya. Di kay lagbabay na mapanagdawdawat iti kwarta. Apay, no sa nagapukan niya, nakaadal ayan ihil daw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagi na angim da kayo. Agulimak ka, no awan mayat ngay bagam Jenny. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan ni antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsin mau. Lay, anda kamat gayam dito'y kabagays. Ay, awan nga ruden naunaan na kaon. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintirnakin ka. Ay na, sana day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Anda kayo manangkal? Ay, uwan Ta, naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak, tada papanan tayo. Ada mapantay kita nalugan. No may lakok na jay, ikan kayo to itibingay yo. Basta ko yung ganda. La, ay kawan Jak sumsumra ka iti trabaho. Iso, di kayon mangnamnama iti maswildok ijayang kal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya? Malangaron, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tinday tinay ti alukan ng hildaw. Kat napintas ba? Bueno, ruwan alaang tinapintas. Napintas sa amin ang kul. Amoy matan ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti hosto. Okay. Agawid ta nga rodain. Iwan na. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay sos, tsamba, angkel. Aniyamot na itigalan dito, ay. Permi asang at itay. Sa ita, permi man na pasalaw. Iwan nga rin Ha, ay sos, awan pininuto yung lugan, angkel. Apa nga eh? Ay sos, angkel, may itong partayon. Sabay ko mata makala sa titipagad na tatang kan insan Hildo. Huwag nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay spalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay na po, agyabanak, tanakapuot ka Nildo, anak ko. Ha? Ayan ko. Kan, apa yan nagsipnat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko, haya. Lading ito nga iba ka. Saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapoy ti pan nakaidong partilugan ngayon manehom. Kanya. Apay nga eh. Tsaka itiagbali na bulsak. Tagainap ko malaang na ito eh. Kan. Apay, tsak may karaw ti may sangay imak. Anak ko, awanan ti may saga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo tiya mapaspasamag. Sana mapalin ti gastoy. Anak ko, aya. Tatang,
Agsimpa kayo, tapakanan kayo. Suwan kayo, tatang. Pahingaya ka ko'y tinagpampanaga kanak ka. Ay, nagalasan titsura ti Rupa. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon. Ang babawi ang asimurot ka ni Hildo. Ayam naladawan sa amin. Doon sa kumanapan ni Jimalayda. Saan kumanapasamak ni Gastikan niyak. Kapoy ti kinarupa ni Kwarsak. Ni pasuba ka. Gusto. Ala, nasaya at muta. Tan na amiris dayta. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na kasinsinaan. Nore, kastuyan tinagpampanagak. Jak maaramid dagita nga ibagbagam lakay. Isu na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Isu asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jak nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta timakunak, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan pangasim. Ang mga numaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jak maramid dayta kunakmat. Iso pang nga asim. Di na kumamat pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo tani. No jak aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat kat mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayon awang mo't sa bali apang italkakan ko Uray yawid nyo pa'y lang iti probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Ta ijayan nga giskwela. Ay, alawan anak ko. Awan problema dita. Ay, anusam nga ruti manggid balasang ko. Pasensyakan. Kasjay mutin tinagbanagan ti anak ko. Saaday na makatrabaho. Iso kapilitan asikan ti manggid. Nanang, ayan niyo. Nanang. Kay aya anak ko. Matapating utok iti kusina. Apay, ada ka sa pulam. Nanang, umasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang. Ay, anak ko. Pakawanan na ko mananang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, awan basol mo kanyak, anak ko. Anta nanang, ato. Kinadurman kayo ti kalabas. Idi sa anak payakas to'y. Kaslasaan nga ina ti pangibilbilangak ka na kayo. Itala amiris ko. Sa narumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan da kumananang. Ay, ala, bye-bye amon dayta. Awan kanyak dagijay anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Isu nga inaw-awat ko amin dagita. Adumot lati nagkurkuranakin ka iti kalabas anak ko. Isu nga ita, sulitak amin dagita nga nagkurangakin ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapamparawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan kamit anak ko. Aginggat si bibiyagak. At daak iti sibay mo amang tulog ka. Agyaman ako na nanang ko. Biyag di tao. Grace, kumusta? Apay akas na tilangam. Kasla na nagtipang panunutan. Si
kamot gayam day Tarwena. Nakasangpot ka gayaman. Okay, kumusta nga iti bakasyon mo? Ay, enjoyment nga, makabanog. Ay, Wan, dahito ti pasalubong ko kan ka. Ay, wow! Nagyaman ak dito'y pasalubong mo, Rowena. Awanan yaman na. Kat, apay nga ron ang nagunag ti pampanunutam itay. Adda ka di problema? Problema nga rod, no pangalaak iti kwarta pagpa-check up ko kan ni Manong. Ni, apay ka din ni Manong mo. Nan ano? Ay, ada nga rod sakit na iti kidney, friend. Kasapulan na tigpa-check up manen. Nairandara na pa'y mo't, naikata ko niti pagtrabahuak. Ket saan mo't ang makapagtrabaho ni Nanang, tabakit mo'ten. Isuha ka sa pulak unay ti financial, friend. Kasta ka di, friend? Wan, baka adamot mairekomendam at trabaho para kanyak, friend. Sige. Di kagdanag. Agdamagak. Awagan ka adagos no adama sa pulak. Agpakada ak nga ruden ha, na mga nubirbirukan da ko ni Jibalay. Alawan, friend. Salamat ha. Urayok nga rod ti awag mo. Hello? Hello, Grace! Agsapsapol ni Uncle mi adensyo iti tagaluto iti minasan. Kaya't mo ka di? Alawon interesado ak, friend. O sige, agsagana ka nga rod at akayugan ka ang mapanijay. Wan, friend. Agyamanak. Wan, umayakon. Nanang, agbati kayo pailaang dito'y balay Da kayo pailaang ti makaamukan ni Manong. Tay nakitaan ti pagtrabahuan nga nyawag ti gayem ko. Agsubli akmat lang nga dagos, Nanang. Malanak ko. Agan-anad ka nga rod akanayon. Naimbang agsapayo ang Densyo. Isu ni Grace a friend ko. Tagsapsapol iti trabaho. Naimbang nga agsapayo. Siyak ni Grace. Kastamit ka na kayo na yung bangagsapayo, Mike. O, kasta nga raw na mangrugi ka ninton bigat, Grace. Nagtrabaho ka dito balay. Ti trabaho kat ilutuam na iti tao nagtrabaho iti pagminasan. Owen, Uncle. Agyaman ak unay iti impaayo trabaho. Kumusta nga anak ko? Kumusta tinapan mo kinita pagtrabahwam? Nasaya at Nanang, naanos ni Tata Densyo nga agbaling nga amok. Mangrugi ako na dagos inton bigat, Nanang. Maipa-check up tanton ni Manong. Nailutom ka di amin na makan, balasang ko. Wen, Tata, nakasaganan ti amin. Do kasta mapantang. Itulod tapay na iti makan, iti pagminminasan da. Wen, Tata. Anda kay kaya man ang kal. Sino nga dito napintas sa balasang akadwayaw? Suli, Grace, Rolly. Ti kabarbaro, para luto tayo. Hello? Siyak gayam ni Grace. Sakmat ni Rolly. Oh, dahil iti sweldo iti makabulan, Grace. Ikat mabalin ka nga ag day off, no bigat. Agyaman ako na Tata. Aramatak da ito'y nasweldok ita. Ta ipa-check up ko ni Manong ko. Nay, mayat mo tiisan mo asumunga danak ko. Adda ka di napinta sa dama nga isang put mo? Ala, Nanang, naala kunti umuna asweldok. Inta ipa-check up mo ni Manong inton bigat. Day off ko ngamin. Ay nagyaman anak ko, gapo iti sakripisyom kada kami iti kabsat mo. Sikat imang isaksakad iti panagbiag tayo manipod na tayo ti amam. Ipatpatag kayo ngamin, Nanang. Kataramidag ti amin na kabailak. Tapno may pa-check up tayo ni Manong. Ala, maturog tayo na masapa. Tamasapa tayo nga ipa-check up ni Manong inton bigat. Saanen nga kurkuri ti dua kidney ti pasyente, ma'am. Kasapulan na ti agdialysis. No ada mabirukan nyo a donor, may bayad.
tamasukatan ti kidney na. Kasta ka di, Dok. Sige nga ro, Doktor. Agyaman kami. Anak ko, kasano day tuyen ngay. Pangalaan tayo iti kwarta pagpadialysis ti kabsat mo. Di kay agdanag nanang. Siyak ti makaam mo. Agdiskitarak iti mausar. Oh, Grace. Apay akas na tilangam. Napukaw mo't itong tinasamit ng isang mo. Ano ka di problema? Uwen nga ro, Rolly. Ado ti problema. Ngam... Saan mo napakakumikuman ti problema? Dayto yun ti kaninyo. Umay kayon tahing kayo manganan. Ala, nung kasta ka rod, agyaman kami iti dahito taraon ngin sa ganam. Awanan yaman na, Rolly. Trabaho ti mangiluto kada kayo. Sige, agpakada akon. Tagsubliak ngamin iti balay ni Tata Densyo. Adupay ngamin ti aramida ki jay. Ay, una na itana pa ng ming-ming mo ni Grace, pare Rolly. Dandanin pa matinagan ni takaldirong igamaw. Nagpintas mo't kami ni Grace, pare. Kan nalagang tirik na kinkwana. Uy, agayat kan samatan ka ni Grace, pare. Awan lagas na, pare. Baro akin balasang mat. Mala, umay kay kidita mga tayon. Kumusta kan, Insan Rolly? Itala makita ka man na. Nasaya at lataroy na. Adaman damagag, insan? Oh, anya ti damaan ka minsan. Amamom ka din ni Grace? Wala, nabayag agayam ko ni Grace. Apay aya? No kasta? Ada cellphone number nakin ka? Katwan at agayam ko kat nga rod. Apay adamdamagam ti cellphone number na. Kaya't kung nga rod nga lang ti cellphone number na insan. Kurso na adamsama ti gayam ko, Insan. Kaya't kung nga mo ni ti gusto ni Grace insan. Alan, tayo numero na. Taawaga kinton madamdama. Kalpasan ti trabaho mi. Sika talaga, Insan. Sige, mabit lang nga rod. Ngamne, di mo luklukwan di gayam ko. Nasingput day chay ka nagagut. Wen, hindi ka kadiagdanag insan. Asino nga tato yung mawawag? Hello? Asino da ka di? Hello, Grace. Ni Rolly na ito eh. Ay, si kamot gayam, Rolly. Apay ka di umawawag ka. Kan, nangalaan ti number ko? Inala kang insan ko, Rowena, tinumber mo. Mawag ta kaya't ka kumang imbitaran, iti panagkasangay ko, itong madamdama, iti balay da Uncle Densyo. Ay, agyaman na kiti panangimbitar mo kanyak, Ngam, tsak masigurado no makaumayak. Ngamin, kadkaduag ni Nanang ang mga asikaso kan ni Manong ko. Kasta ka rin. Ala, sapay ko maata, maka-attendar ka. Namnamaag ti kadang to. Oh, Rolly, ada ka mat? One, Grace, imayak ta. Umay ka kumay pakada ka ni nanang mo. Sundun ka. Grace, asino ti kasarsaritam ti tanak ko? Hello, auntie. Naimbag amalam niyo. Siyak gayam ni Rolly. May saak at trabahador di minasan pagtrabahuan ni Grace. Ay, naimbag ang malam mo mat, barok. Imayak, ta ipakada ko makada kayo ni Grace. Ta imbitarak i birthday ki Giant Uncle Densyo. Nalaka mabalin latamat abarok. Tapno makaliwaksay mo sagpaminsan ta anak ko. Nang, uray sa anak ko man na mapan. Ala, mapan ka kidi. Kababain mo't ka ni Rolly Umay nakapay sukunanan. Ha? Sige. Mabait lang nga rod, Rolly, ha? Tagpalesa. One, Grace, Ryan ka. Nagpartakan ni Pari Rolly. Isura ka din ka ni Grace, Rowena. Saan pay? Ngam ti amok kat agayat ni Insan Rolly ka ni Grace. Kat na inala na ti cellphone number ni Grace kanyak.
Anya. Ronnie, apaya dito'y balay ni uncle mo Adencio tinag-birthjam. Saan nga iti balayo? Awanan balay mi, Grace. Inla ko min. Sipod pimusay na nanang kantatang ko. Gapo iti aksidente. Hindi ubingag pa eh. So, niya, uncle din siya. Ti nang padakal kanyak. Iso ti nagbali na tatang ko. Anya? Jack namnamahan na kastagayam tinapasama kiti biyag mo, Rolly. Makipagladingitak iti kaawan dagiti datakkel mo. Awanan niya man na, Grace. Naragsakak kiti ata na mamuka. Kastamat kanyak, Rolly. Naragsakak tanagam amuta. Ada ko maipudnokin ka. Anya ka di dayta, Rolly? Kinapudno na. Agayatakin ka. Hindi na mo pala nga makita ka. Ada ka din nobyo? Awan pa'y nobyo, Rolly. Jack pa'y napadasan tinikipagrelasyon. Aging ga iti kastoy atawan ko. Tanakatuto kaklaeng amang tulong kadananang ken manong ko. No kasta, palubusan na nga agaram ken ka? Nulakit di ata. Maanusam ti manguray iti sungbat ko. Uwan, palubusan ka, Rolly. Itaaklaan mo ta nakarik na iti kastoy kat. Kat, sapay kuma. Ta sa anak ang mapaay iti kamaudyanan na. Di ka mananagan, Grace. Ipanamnamakin ka. Napudno ti ayat ko ken ka. Grace, imawag ni nanang mo. Intaray da ni manong mo iti ospital. Agsagana ka tamapan mo kitaan. Uwan, tata. Mabanak nga, Rod. Ay, nahanak ko. Nakaruti sakit ni manong mo. Kasta timbaga ti doktor kanya. Diyos ko. Masapul ka no amamintinar jay mamidwa iti may sa Domingo ti panagdialysis na. Pangalaan ta nga iti kwarta nga ramatan ta, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Siyak ti makaamo iti kwarta nga usaran ni Manong. Agagagutak pa iti panagtrabaho nanang. Api asikatin ang itulod iti kanan mi. Insan Rowena. Ayan ni Grace. Awan ni Grace insan. Nagawid. Taintaray da ni manong na di ospital. Apay, ano ni manong na? Ay, kimaro at sakit na iti kidney. Masapul ka nung amin nga dialysis. Anya? Kasta ka di, insan? When insan? Kumusta, Grace? Nakasubli ka gaya man. Kumusta ni manong mo? Nasayaat mo, Trolly. Ngam, kasapulan ni Manong ti agpa-dialysis iti mamidwa iti may sa Domingo. Kasta ka di? Nada problema. Ibagam lang kanyak. At daak akanayon namang tulongkin ka. Agyaman na kiti kinaanos mo kanyak, Rolly. Awan anyaman na basta si ka. Damagag man, Grace. Aklunam ka din ti panagayat ko kin ka. Nakasagana ak amang sangoy ti anyaman na parikot adumtang ka data. Rolly, willing ka kadi amang danggay kanyak iti problema iti pamilyak. When Grace, nakasagana ak akanayon. Agyaman na, Rolly. Kat aklunag nga rodan ti panagayat mo kanyak. Agyaman na, Grace. Ay-ayatin ka unay. Kasta akmat, Rolly. Ay-ayatin ka mat. Uy, friend. Agpudno ka man kanyak. Da kayo ka din kaniinsan ko, Aruli? Wen, Rowena. Inaklon kun ti panagayat na. Ay, no kasta nga rod. Agbalin kan nga ipag ko, Grace. Alakat, no kayat naklakit di, friend. Nalpas ka din ti trabaho, Grace. Wen, Rolly, at sa ganak lang, taagawid akmatan. Itulod kan. Amang ano da masabat mo di da aluko-luko. Wen, sige nga, Rod. Agyaman na, Rolly.
Nay, ada ka magayam man anak ko. Nay, kadwa magayam ni Rulay. Wen nanang, intulod nak. Naibaga malam yun, auntie. Kastamat kan ka, Barok. Ay, adaman damagak ka na kayo. Ay, agayan ayat kayo ka din. Wen nanang, nobyo ko ni Rolly. Ay, kastaya. Ay, naragsaka ka para kada kayo adwa. May mayat sa mo no agkasar kayon. Tapno agsimpa kayo matan. Ah? Saan nga ta nasa paunay, nanang? Naanos kan nagagat ni Rolly, anak ko. Amok nga'y ayatan na ka. Di nakabaybayan. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Kan may sa, mapanan ti tawon yaw. Graduate kayo pa yan iti kalendaryaw. Agyaman na kiti panagtalag yung kanyak, auntie. Di kayag danag. Ay ayatak unay ti anak yo. Rolly, kasanon ti pamilyak no. Di ka matanagan, Grace. Ay ayatan ka unay. Iso nga ipatig kumat ti pamilyam. Agyaman at nga rod no kasta, Rolly. Congratulations ka na kayo, Grace. Rolly. Agyaman na kang kaldensyo. Kinagyaman na kiti panang padakilyo kanya ka na sayaat. Congrats, pare. Sa wakas, nakagraduate ka hindi kinabaak. Agyaman na pare. Congrats mat ka na kayo, insan. Friend! Agyaman hak, friend. Agyaman kami, insan. Ala, bakit? Panahon kayo pa yung arod, ha? Ta, mapanak man na nagubra. Wen lakay. Agan-anad ka, ha? Ba't di ka ditirik nam, Grace? Wen nga rod, uncle. Makapakwarak mat kan. Mabit lang nga ron, tawagak ni Rolly. Oh. Hello, Uncle. Happy ni Mama kayo? Oh my God, ipanboy di hospital ni Grace. Madmadi ka no, tibagina. Lakay. 6 weeks ka nun ama si Kugak. Masapol ka nung nga aywanak ti bagi. Masela na ka nung agsikog ko na ti doktor. Ha? Kasta ka ni? No, kasta? Masapol nga agsardeng kan ngagtrabaho. Tapno maiwanam ti bagim kan ti agbaling nga anak ta. Kasanon nga iti panagpaagas ni Manong no sumardengak nga agtrabaho. Di ba pa kadanagan na ita? Siya akong ti makaamoy ti amin. Agyaman ak nga rod no kasta, Rolly. Rolly, kasapulan tayo ti bakod. Protection tayo iti unag ti usok. Tani, umay manan ti panagtutunaw. Wanang kail, ibaga ka ni George. Ta, rugyan min inton bigat. Alalakay, apay talaga mo pan kalatag trabaho? Ure agbagbagyo? Masapol ang mapanak, bakit? Abangan mo magaburang di usok mi. Di kagdanag. Agan amnadak, bakit? Ala nga rudla kaya. Basta agal alwad ka kanayon, Juan. Pare, napigsa ulit itudo kan angin. Apa yang ituloy tapay lang ti sumrag iti usok. Kasapulan, pare. Tapno sana masayang ti nagbandugan tayo no magaburan lang. Ala, isimpam day tatali. Ipaoy-oy mon. Umuna ako na sumrag. Ta subaruno ka mga pare. Wan pare, sige. Agan anad ka nga ron. Hello, Uncle Dencio. Apay, nakaawag kayo man? Umay ka dito hospital. Nagaburan ni Rolly. Isungayin taremi dito. Anya? Sige. Umaya ka dagos, Uncle. George, anya ka no ti kasasati asawag. Sana nalasat ti pan nakagabor na iti daga. Kan bato. Anya? Diyos ko. Rolly. Aboy ang pinanawan na kami moten. Kasanon ti anak ta. Grace,
Madakid daw ni Rolly. Sakbay ana uyos tibiyag na. Anya ka ditikid daw na, George. Naragsak ka no amang itunik itikid ni na kanimanong mo. Anya! Lakay, ada kami manan. Mailiw kami unayan. Kadwak ni Manong Ringo, kenti anak ta, ani Ronron. Amom, karuprupa maunay ti anak ta, Roni. Agpada kayo anatangos ti agong na. Sabay na kuma, takanayon da kami abay-abayan.